Blessings, blessings. Lesedi kganya go botlhe. Ke rata go share le lena the Gospel of Judas. Ge re bolela ka the Gospel of Judas, re bolela ka Gospel ya Judas Iscariot. Judas Iscariot ke la wa go eka morena Jesu according to the Bible. So a re kweng Gospel ya gagwe go rena yone e bolela ka sebopego mang. Re tlo thoma ka introduction pele go mera tsena ditabeng. E ngwadilwe ka English, so ke tlo bala ka tlhalosa ka Sepedi, ka bala ka tlhalosa ka Sepedi, jalo le jalo. So today re tlo no dira re ka se dire ka moka cause ke telele, go na le chapter tse re ka di dirago ke ntse ke tlhalosa, and then next time re tla dira other chapters. The Gospel of Judas, introduction, matseno. This is the secret message of judgment Jesus spoke with Judas Iscariot over a period of 8 days. 3 days before he celebrated Passover. O ke molaetša wa sephiri wa kahlolo o Jesu a o boletšego le Judas lebaka la matšatši a seswai, matšatši a mararo pele ga monyanya wa Paseka. When he appeared on earth, he did signs and great wonders for the salvation of humanity. O itše ga iponagatša lefaseng, a dira mehlolo le diswantšho go sokolla batho. Some walked in the way of righteousness, but others walked in their transgression. So the 12 disciples were called. Ba bangwe ba sepela ka tsela e kgethwa, mola ba bangwe ba sepela ka tsela e šele ya sebe. Ka fao barutiwa ba lesomepedi ba ile ba bitšwa, the 12 disciples. He started to tell them about the mysteries beyond the world and what will happen at the end. A thoma go ba botša ka dimaka tšeo di diragago ka ntle ga lefase le tšeo di tlogo go diragala ka nakong ya bofelo. Often he didn't reveal himself to his disciples, but you'll find him in the midst as a child. Ka nako ye ntši o be a sa itšweletše go barutiwa ba gagwe, eupša o be o tla mo hwetša a le mo magareng ga bona jwale ka ngwana. The Gospel of Judas. Jesus criticizes the disciples. Jesu o sola barutiwa. One day he was with his disciples in Judea. Ka le leng la matšatši o ba ena le barutiwa kua nageng ya Judea. He found them sitting together practicing the piety. O hweditše ba dutše mmogo ba ntše ba practice tumelo ya bona. When he came up to his disciples sitting together praying over the bread, he laughed. O itše ga batamela go barutiwa a ba hwetša ba dutše mmogo ba rapelela borotho a tshega. The disciples said to him, Master, why are you laughing at our prayer? What have we done? This is what's right. Barutiwa ba re go yena ba re, Mongaka, molato ke eng o re tshega, o tshega thapelo ya rena? Ke eng se re se dirilego sa phošo? Se re se dirago, re se dira ka tsela ya maleba. He answered and said to them, I'm not laughing at you. A araba a re, ga ke tshege lena. You are not doing this because you want to, but because through this your God will be praised. Jesu a re go bona a re, ga le dire se ka baka la gore le rata go se dira. Eupša le se dira ka baka la gore Modimo wa lena o tla tumišwa. They said, Master, you are the Son of our God. Ba araba ba re, Mongaka, o morwa wa Modimo wa rena. Jesus said to them, How do you know me? Truly, I say to you, no generation of the people among you will know me. Jesu a araba a re, le ntseba jwang? Ruri ke a le botša. A gona generation, kore ba bolela ka generation mo nka no re batho ba ile gore ba belegile ka nako e nngwe ebile ba phela together mmogo ka nako e nngwe. So a re go bona a re a gona generation ye leng gore e phela ka nako ye lena le phelang ka yona, ye leng gore yona e tla ntseba. Kore ka mantšu a morena Jesu ra re batho ba ba phelang ka nako e nngwe ya nako tša barutiwa ba gagwe a gona le motho le gore wa mo tseba. Ba no tseba e le Jesu mara ga ba mo tsebe deep gore na ke mang. When his disciples heard this,
They started to get angry and furious and started to curse him in their hearts. Barutwa ba tle go kwa a bolela seo ba thoma go kwata, ba befelwa, gomme ba thoma go mo rogaka ka mo dipelong tša bona. But when Jesus noticed their ignorance, he said to them, "Why are you letting your anger trouble you?" Jesu o tle ga bona gore ga ba šetše, ga ba tlhokomele, a re go bona a re, ke ka baka la eng le dumelela go kwata go le tshwenya. O ra gore barutwa ba diang gore ba dumelela anger e ba controla ke go kwata, anger, the-emotions. Has your God within you and he thus become angry with your souls? A re go bona a re, Modimo wa lena wa leng ka mogare ga dipelo tša lena o kwatile na? O kwatetše di-soul tša lena na? A ke ra tseba gore motho o na le mebele e meraro. Wa mathomo ke physical body, e le go mmeloki wa nama le marapo. And then wa bobedi ke spiritual body, ke spirit sa rena se leng gore bošo ge robala spirit ga se robale, spirit se kgona go tšwa mo mmeleng sa ya in the other realms. That's why re kgona go ba le ditoro jwalo le jwalo. And then gape re na le soul, ke body ya boraro. Soul ke mmele wa boraro o motho a nago le ona. Soul ke yona e kgonang gore e dira motho gore ga a tlhokofetše goba after judgment either motho o tla ya diheleng goba paradise akere. And then soul ke yona e dirang gore ga motho a tlhokofetše ke yona e le gore go tla ba le judgment after motho a tlhokofetše akere, mo e leng gore ga a fitlhile gona ka baka la ba tla lebelela soul e la gage, ba judge the soul akere. Soul why go judgiwa soul? Ge re dira dibi ka mehla re ga re re kore re ga re a ke sena nka re gataka soul ya rena ra e tšhilafatša. So soul e ka se kgone go ya into the light, e tšhilafetše. So and then ga motho a tlhokofetše go ba le judgment e itseng on the realms e le gore tla ba le mo go yona, ba judge soul e la gore na soul yeke e gabotse e tlhwekile, e pure na, e loketše go ka ya into the light na? Ge e le gore ga e pure, and then e tla išwa in the other realms tše dingwe tše ditse mo e le gore e santše sepele e ye go tlhwekišiwa gona pele ka tla ya into the light. And then he said to them, "If any of you is strong enough among humans to bring out the perfect humanity, stand up and face me." A buša a re go bona a re, ge e bane mo gare ga lena go na le gore o strong enough gore o na le maatla a o ka ntebelela ka mahlong a mfeisa ga dire jwalo. All of them said, "We're strong enough." But the spirits weren't brave enough to stand before him, except Judas Iscariot. Ba fetola ba re, "Re na le maatla a go feisa." Eupša di-spirit tša bona, memoya ya bona e be se brave enough go ka ema ba mo feisa. Kore ba no bolela fela ka monomo gore re strong enough go ka o feisa, sorry, re strong enough go ka o feisa, but ba ntse ba tseba gore di-spirit tša bona ga di strong enough go ka mo feisa ntle le Judas Iscariot. So ra Judas Iscariot ke ena e le gore o bile strong enough gore a eme a mo feise. He was able to stand before him, but he couldn't look him in the eye, so he looked away. But Judas Iscariot o ile a ema a mo feisa, but o ba se strong enough go ka mo lebelela ka mahlong. O ile a no ema fela, but a se kgone go mo lebelela ka mahlong, so a lebelela ka matheko. Judas said to him, "I know who you are and where you've come from." Judas Iscariot a re go Jesu a re, "Ke a tseba gore na o mang le gore na o tšwa o le kae." "You've come from the immortal realm of Babelo." A mmotša a re, wena o tšwa o le a realm ka no re ke realm kore it's a sort of nka no re ke sebaka se se itseng goba nka no re mmušong wa magodimo akere, but di-realms di a fapana akere, kore di fapana go ya ka bogolo ba tšona goba go ya ka energy ya tšona. Di-realms di a fapana, so ge re tloga mo lefaseng re tsena into spiritual realms, so those spiritual realms di a fapana jwale le jwalo, kore it's like the kingdoms, it's like ke hierarchy ya di-kingdoms mo e le gore ke wa godimo on the realms, ke
ke legodimo mo ile go dutse the one, the almighty God, motlhodi wa everything, the creator of the universe. And then ka fase ga gage go ba le di-realms tse dingwe mo ile tlo kgwetsa le gore o beile manyeloi a gage jwalo le jwalo di ntse di ya fase di-realms ka go latelana ga tsona until ebile go ba lefase la rena. So Judas a re mo go yena a re o tswa o le immortal realm. Immortal e ra gore ntho e le gore ga e gwe, ntho e le gore ga e bole, e phelela ruri. O tswa o le nka no re legodimong goba a kingdom ye e leng gore ga e gwe, kore e phelela ruri, e phela e le gona forever, ye e leng gore e bitswa gore ke Babelo, ke realm ye e le gore o tswa mo go yona. And I'm not worthy to utter the name of the one who sent you. A bolela a re ga ke na maatla ebile ga ke na maemo a go bolela lebitso la yo a go rometšego. Kore mo Judas wa bontšha re wa ke kokobetša akere a ka se bolele lebitso la yo a rometšego Jesus gore a tle mo lefaseng. Then Jesus, knowing that he was thinking about what's exalted, said to him, come away from the others and I'll tell you the mysteries of the kingdom. So ka ge Jesu a be a tseba gore Judas o naganne ka di-high ranks, di-superior ranks, e sa le ranks ene ke bego ke bolela ka yona gore go na le ke a hierarchy of ranks. And then go ba le mo ile gore ke the almighty God, the creator of the universe, ke maditšo gona. Then after yena go ba le realm engwe itseng mo ile gore go dula manyeloi, go ba le maybe di-archangels, go ba le realm engwe o tla nna manyelo a maitseng jalo le jalo until ebile re fitlha mo lefaseng la rena. So go ra Jesus o a lemoga gore Judas wa tseba ka di-ranks tša legodimo tša the universe goba tša the realms. Gomme a re go yena a re tloga go ba obe ba lesomepedi o tle keno ke kgone go tlo go tlhalosetša ka di-mysteries nka no re ke eng, ka dimakatšo tša legodimo, kore dimaka tša legodimo a kgone mo tlhalosetša gore na dilo tša legodimo di sepela jwang. Not so that you'll go there, but you'll grieve much because someone else will replace you to complete the 12 elements before their God. A re ke tlo go botša ka dimaka tša legodimo, ga ke go botše ka dimaka tša mmušo wa magodimo ka baka la gore o sa tlo ya moowe. Tseba gore wena o ka se tsene ka mmušong wa legodimo, eupša o tla kwa bohloko ka baka la gore wena o tla ba replaced, ba tla go replacea go ba owe ba lesomepedi. Go ra gore a kere ke ba 12 and then ke ba 11, Judas Iscariot ke yena wa bo 12. So go ra re mo Jesu o botša Judas Iscariot gore wena ka re ga barutwana bao ba 12 o tlo tšwa ka re ga bona, gomme ba tla lokela o mongwe ya ba wa bo lesomepedi o e leng gore o tla ema legatong la gago, e leng gore o tla replacea wena. Go ra re wena ka re ga 12 yewe o ka se laste, o tlo tšwa e segale. Judas said to him, when will you tell me these things? And when will the great day of light dawn for the generation? Judas a re go yena re o tla mpotša neng ditaba tšeke? And when will the great day of light dawn for the generation? O tla mpotša le gore na kore letšatši le lekgethwa le leng gore le tla ba le tletše ka kganya le tla fihla neng ka re ga generation e le gore re mo go yona. But when he said these things, Jesus left him. Judas o le go bolela dilo tše a di boletšego, Jesu a mo tlogela. Gospel of Judas, another generation. Ge re bolela ka generation, re bolela ka batho ba ile gore ba phela ka yona nako yona ye ka sona sebaka sona seuwe mmogo. Like for instance, rena re ka no re ke rena generation ya the year 2000. Ba generation ya, let's say ba the 1700 generation ba phetše ka nako yona yewe, gomme ga ne jwale ga ba sego mo lefaseng ba fetile. So ke rata go tlhalosa generation gore na le understand gore na ke bolela ka eng. Another generation e nngwe gape. Okay, the next morning he appeared to his disciples. Letšatši la go latela o ile
a batamela mo go barutiwa ba gagwe. And they said to him, Master, where did you go? And what did you do when you left us? Ba mmotšiša ba re, Master, o be o ile kae? Gona o be o dira eng lebakeng la ge o re tlogetše? Jesus said to them, I went to another great and holy generation. Jesu a re go bona a re, ke sepetše ka ya go generation ye nngwe ye leng gore ke kgethwa, e holy, e maatla. His disciples said to him, Lord, what great generation is better and holier than us, that's not in these realms? Barutiwa ba re wena ba re, Morena, ke generation e feng ye leng gore e kaone ebile ke e kgethwa go feta rena, ye leng gore ga e gona mo lefaseng le re lego mo go lona ka se sebaka. Now when Jesus heard this, he laughed. Jesu ga e kwa ba bolela sewe a tshega. He said to them, Why are you wondering in your hearts about the strong and holy generation? A ba botšiša rena, ke ka baka la eng le tshwenyega mo dipelong tša lena ka generation yewe e maatla e kgethwa. Truly I say to you, no one born of this realm will see that generation. A re go bona a re, ruri ke a le botša, a gona motho yo e le gore o belegilwe ka yona gona mo realm ye re lego mo go yona goba lefase le re lego mo go lona o e leng gore a ka e bona generation yewe. No army of angels from the stars will rule over it. A gona lešhaba la manyeloi le leng gore le tšwa le kua magodimong goba kua dinaleding le e leng gore le ka buša yona generation yewe. And no person of mortal birth will be able to join it. And ebile a gona motho o e le gore mortal birth ga bolela ka mortal birth ke motho e le gore wa belegwa a fetša tlhokofala go tshwana le nna le wena. Nna le wena we are not immortal, we are mortal. Ra belegwa ra tlhokofala, ga re phele forever. So Jesu a re go bona a re, a gona motho o e leng gore o belegilwe go tshwana le lena ebile o sa tlo tlhokofala go tshwana le lena le sa tlo tlhokofala, o e le gore a ka tsoga a joinile generation yewe. Go raya gore ka mantšu a mangwe ra re rena re phelago mo lefase goba ena ka ena generation ele ya barutiwa ba lesomepedi. A kere ka mokana everyone wa bego a le mola ebile batho le ba belegilwe ebile ba sa tlo tlhokofala a kere. So go raya gore a gona motho e le gore ka yona nako enela o e leng gore wa bego a phela ka nako ene yela sorry, motho ele a bego a phela ka yona nako enela e leng gore a ka tsoga a kgonne go bona generation e le gore morana Jesu o ba ile mo go yona. Go raya gore go e bona generation yewe you need to be immortal, o be motho e leng gore go belegwa o phelela ruri ga o hwe. Because that generation doesn't come from that has become the generation of the people among them is from the generation of the great people, the powerful authorities who know the powers, those by which you rule. So mo keleng tše le kwa ke re di go raya gore a gona mantšu, a gona full stop, a gona selo. Mo se nang mantšu ke ntho la gore a kere these tablets, these gospels ba di kry-ile mo godimo ga di-tablets. Ga le go tseba ka di-tablets ke gopola le lebeleleng story sela sa ka sa sela ke boletseng ka sona, the Anunnaki, the Enki's tablets, and then le tlo kgona kušana ke bolela ka eng le dingwalo tše e le gore ke boletse gore di kry-ilwe at the Red Sea le lebeleleng video yela ka la re ke bele di-pictures mo le tlo kgona go bona rona di-tablets tše re bolelang ka tšona ke eng. Yona Gospel of Judas le yona it's one of the tablets tše e le gore di hweditšwe gomme ba e-translator ka yona English le other languages. Okay, so mo ke tlo ne tlogela because mantšu a mangwe ga se a felelele mara e bolela ka generation e powerful ye le gore e be e le holy, gore e le e kgethwa ye le gore ke generation e le gore go ya ka mokgwa wa bolelang ka ona not everyone a ka tsena kua go yona a goba a ka e bona, as long as o belegilwe mo lefaseng le ene ebile le gore o sa tlo gwa ga o phele le sa ruri o ra re you'll never see this generation, ga o worthy go ka bona this generation. When his disciples heard these things, they were each troubled in the spirit.
they couldn't say a thing. Barutwa ba gagwe ba rile ga ba ekwa a bolela mantšu a ba tshwenyega kudu mo memoyeng ya bona ebile ba sa tlha ba sa bolela selo. Okay, re tlo fitlha mo today gomme e segale re tlo tšwela pele ka ena the gospel of Judas. Re santse re ko rena what happened between Jesus le Judas Iscariot. Re santse re ko rena sephiri se Jesu a re go o tlo se botša Judas sa magodimo ke se se feng. Re nyako se tseba sephiri seo, re nyako go thuta go rapela the right way, re nyako gore motlhang re tlo ba mo lefaseng le rena moya wa rena o kgone go tsena magodimong, e se ka ba roaming spirits. Moya wa rena o seke wa ya diheleng, o seka yo fiša ke mollo wa hele, eupša o ye kae le godimong. Ke a leboga, le be le letšatši le le botse, modimo a le dire ka go loka.